Hello gagayam, kumusta kayo manan na imbag nga oras yo amin? Salamat itikad tayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ken syempre, salamat iti suporta. Wano pa nagdangdangag kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Manipod man nga rod kini Kabsat Dario san napud no nagan tintay drama ngam sakbay na makablawa man pa da Christine Ortigero Laureta ken ti sibubukal la Laureta family dita Barangay Salpad sa Nicolas, Pangasinan. Da Manuel Domingo ken Merlin Domingo ken ni Jennifer Aranas dita San Juan, Batangas. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Dario. Dear manang biyanang, nakababain man nga ibaga ngam siyak tay amang adapab paborito na nga anak. Dua alalaki ti anak mi ti asawak ngam gaputa alanganan alalaki ti maysa sabali ti taratok kankwana. Tapno nalawag ti amin rugyak ti agsalaysay. Anya ti kurso nga alam inton aginrol ka ares. Et ko tagbalin na pulis. Iso akin na pulis talag tatang. Kandi mo't kasta ti kayat yo apagbalinak to. Talaga mat anak ka. Sige, tay karigatak ti mang paadal keng ka. Agadal ka na imbag, tanapig saak pa'y nga agpasada. Wen tatang. Siya, kat kinamaestra ti kayat kong alaan. Taagi suro akto dito lugar tayo tatang. Ambisyon ko ngamin taagbalin na. Asanan! Di ka nagtuloy iti kuliyaw. No saan akin na pulis talam. Agmula ka langan iti kamuti ka na ba? Diyak kayat ti kasta kurso. Agi suro ti kayat ko. Di ka nag-eskwela. Taagbakla-bakla kan tumutlang. Awan na pinta sa masakbayam, tadi kamot agbakalalaki. Kayat kumatang eskwela tatang. Saan nga rudang? Gumatangak tulay ti bukal ti pariyan, kas kada okra ken tarong, ta iso ti imulam. Ni Aris lang tag-eskwela. Apiagas tinitatang nanang. Madlaw nga da papaboritan lang nga anak. Idaddaduman nga anak na. Luputa kasto iti kinataok. Kaslawan mo tanti sirsirbik iti pamilya tayo. Ala, paspasin siya amlat tanjay amayo anak ko. Amumot pun ti ugalin na. Tingamin kayat na, agpakalalaki ka. Di na kayat nga agbakla ka anak ko. Anyat mabalin ko nga hikat kastoy nga rod ti pan nakaitao. Diyak mating kagara, nanang. Ay, wen nga rod No siya, maawatan ka anak ko. No addala ko mamabalin ko, pagadalan ka. Ngam amumet nga adu ti ag-agasak iti bakik. Diyak makatrabaho iti nadagsan anak ko. Kat, sana nga rodon nga giskwela, nanang. Uray kayat ka apagadalan, awan mo't maaramita. Awan mabalin ko, tanitatang yu ti agsapsapol iti kwarta. Ang bayam, takasaritak to jay amayo, anak ko. Apay, ni kadilaeng aris ti pagadalam, daryo lakay, ni Ricky ngay. Ay na, saanin ni Ricky? Igatangak tulay ti bukbukol nga imulanan, tag-garden latan. Agsangsangit ni Ricky anak kisarita kanyak. Madmadlaw na nga minti saan apatas at ratum kadakwada nga anak ta. Kitbasol na, tanatangkan mo ti ulo na. Diyay mo't ngamin ag-sexy-sexy ti kukuan na. Diyay la pakaragsakan na ti pampanunutan na. Kat, anyat mabalinta nga eh. Kat kas jay nga rod mo ti pan nakaitao na. Basta ni Aris lang tag-eskwela. Tamok nga isuntutan mangyaon kadata itirigat. Kanalalaing ni Aris ngam ni Ricky. Agpadadaan na laing. Agdumala ti paglaingan da adwala kay. Saan ko maakas ta ti tratum kadagiti anak ta? Kaasimot ni Ricky. Ay na, aras sagid launay ngamin ni Ricky. Oh, dagito'y tibukal aginatang ko, Ricky. Imulam dagita. Ha? Tsaka mo tagmula, tantang. Katamwam suruwem. Adu abukal dagita. Numabiyag amin dagita.
Nawadwad mo ti paglakwam alam dagito yan. Ingkanto dalosan inton bigat di pagmulaam. Sa paam ti agrieng. Pumarbangon ka tapno adda malpas mo. Ricky! Altawan! Bumangon kan! Anyat orasan na Ay na, riingan na ko ni tatang. Diyak kaya tag-garden. Diyak kay maanday ta. Ricky! Nagsamba pa lang tatang. Alas 4 pa lang iti parbangon. Kasano amalpas mo ti trabaho nagpatay-patay ka? Bumangon ka gandinan! Maysa! Ay, bumangon akmanlangan. Nay, ada ka mo dito'y waiting shed, Rikay. Agpaili ka? Saan na, Sebia? Agpalabas aklay ti oras dito eh. Tanasapa ka rin mo rin di balay. Ha? Da kayo ngay nana, agpaili kayo? Nagsama kayon? Wan man ta, masapol ang makaawid ak adagos, ta adasa nga ilik no madamdama. Ina man gumatang iti bukal nga imulak. Ha? Anya bukal tigatangan nyo nana? Kumpormin ano niya magatang kaw. Parya ko makas kada tarong, kas kada kamatis no isaw. Ay, adala ko kabukbukal nana. Ha? Apay, aglakla ko kay tibukal, Rikay. Wala na. Dagito'y man eh. Ah. Ilakok dagito'y nakasupot nga igam ko. Katangin nyo amin dagito'y nana. Ikan kayo ti discount yo. Ah, agpaysaw. Alamang nga road. Tapno sana kon nga agpailay. Tamangan no sumangpet adagos dagitay sa nga ilik. Ang nagadum dagitang ngay. Wala na. Tapno ado ti mula yo. Kat adun tumatapitan nyo. Alan, gatangin yon. Bayadan yon. Tagpaili ah. Ah, ay sige nga road. Mano amin nga iti bayad dagita. Igatang kukit di tinatad makartim na ito'y naglakwak iti bukal. Tagpukis sa klayan. Kay kaya't kung tagpukis, ngam tagmula, mas hiyang ko tagpukis. Kat no adda masobra iti 40, igatang ko iti pagmanicure, ken pedicure ko, takas talaangan, daramidak. Anya, inlakom dagiti bukal nga impamula ti amayo, anak ko. Una na, ngam di ibagbakin ko ana, ta sigurado nga ung tanak. Inggatang ko iti pang manicure, ken pagpukis tinaglakwak iti bukal. Apay, amum aya ti agpukis kan agmanicure. Oh, nabayagan ah. Diyak lang pakpakat. Tabi siya kat nga rod idi iti panagadal ko iti high school. Insuro na idi ti kabsa di friend ko. Aya, Kay kahit kung tag-manicure, pedicure ka sa tagpukis. Nang tag-garte na nang. San ko akalaan tagmula? Ang mga numatay ti mula. ala anak ko. Aramidem ti pagragsakam. Basta pagsaya atam lakit ni anak ko. Ni tatang ti parikot. Di mo pagdanagan jay amam, siyak ti makaam mo. Uray ta inal daw nga awan dito'y balay. Di na makita ti aramidem. Kumusta? Naimula mo, dagiti inted ko nga imula, Marike. Ah? Wan ah? Dadakkel dan? Kaano nga imulam? Hindi namin sa nakalman tatang. Kaimulmulam lang, dadakkeldan. Luklukwan naksamat, Rike. Ha? Ay kwa? Sa palin sa gayam di nakita ka nagtubo. Ruot sa gayam. Taripatwam anaimbag dagiti mulam Tapno adda ila ko tayaw. Para kada tayo amin dayjay. San lang nga para ken ka. Tulungan na kamang paadal iti kabsat mo. Tatang? Nawatam! Uwan. Tatang! Kumusta nga iti panagadal mo anak ko? Mayat man nalan. Makabannog lang tagripaso. Ngam ikarigatak latta. Tapno makalpasak, tane. Masyanak kinitatang. Kanayon pa'y gaya mo ng overtime. Wen nga rod, kayat nalaaman na yunan ti birok na, tapno adda pangalawans mo. Di kay madanagan nanang. Maadaan kayon to iti professional nga anak.
Yaon kayo to iti kinarigat ti panagbiag tayo. Para! Ay, pare Daryaw! Bumaba ka bang basay tatulungan na ka mangikarga ka dagito'y kargak? Ay, Ward, maray, mabitlaan. Oh, ano na kita kargam aya? Ay na, dagitay man naapit ko amulak. Inakilakaw ta nakaapit akawn. Ne, naggarden kagaya, maray. Wana, tay ginatang ko abukal dagita ka ni Ricky edi. Ha? Bukay? Apay, linakwan na ka ni Ricky iti bukay? Kawan, nagadaw, dyan lako na kanyak. Ginulpik matan ata, simadutak edi na nagpaili. Anya, naglukot jayan? Inla ko ng samot na kita'y kunak nga imulanan. Ay, dyan mo Kuna na ngamin ngaglaklako iti bukal edi, iso ginatang ko. Alang nga Rod, ikarga akong dagitoy. Tay naktuman suknalan dagiti impamulak kenkwana. Nanang, paldo! Nakaaduang kiti customer itang aldaw. Iso nga ikan kayo iti kwartayo. Atoy. Nagadumot daytan. Ay na. Idulin mo kiti. Tapno makaurnong ka. Alain yun. Taigatang nyo iti agas yo. Kan masapsapol iti balay. Ay na, umadadon dagiti customer mo Uwan nga ron, nanang. Iso amayat sa no agaramidak iti uray basit la siyap ko. Tapang rugyak. Ay katsi ka Mabalin lata Uray simple laeng asya. Uwan, nanang. Timportante, ada bubong na. Malinungan kami kadagiti customer ko. Ket ala makamu ka anak ko. Gumatang at tungarudan iti yero, nanang. Anya ayero ngay bagbagamat si Karigay. Ha? Nasaya at tadakan lakay. Agi patakder kanu ni Ricky iti uray basit la asyap na dito'y sango ti balay. Naggapuak ijay kunak agardinam. Awan mat na imula ijay. Ha? Ay, kwa. Ay, sorry, tatang. Kwa. Inla ko kininala sebya dagiday bukbukal. Nagluko kan. Apingin lakom. Kita man kini. Isuntagap apit ita. Aglaklako ni Timula na alateng. Ay, kwa. Tsak mamin ka lang tagmula, tatang. Katinaglakwak, inggatang ko itinatad na makartib, kan pang manicure gamit. Ay na. Talaga pagpungpung tuton na Karigay. Anya nga iti maghanap mo dita. Ala, di ka nagulad lakay. Opo. Uray tamayat matikita na iti panagpukpukis kan panagmanmanicure na. Iso atulungan ta nga agi patakder iti shop na. Sana mabalay. No talaga adi ka maanawa iti kastangar aramidam. Sumapul ka iti sa bali apang ipatakdram iti sa mo. Nay, anyat sang sangita maya. Rabiin, ngam sumaninglot ka paila dita. Maikawak lang amin tawanan ni Ricky dito'y balay. Kasimot niya anak talakay. Kahit ko namit anak kasapulin iti pagabangan na. Apay ngamin adi mo maawatan di anak taya. Apay akas ta kaya. Masurunak nga raw. Magibabain. Malalaki at kabana. Nang runa hindi ka bambanwagak. Ngam agkasday kit day. Saan namot anagay at antikas jay apan na sa itaon na. Kahit mabalin naman akong trulan. Uno labanan ti kasday kinatao na. No talaga mo't laan natod yung anak. Agtong palitan yaman akayat ko ang mapasamak. Natangkan mo ti ulo na. Mala, maturog takid din bakit? Rabiin. Uy, Ricky, ada customer mo. Itay da ka pa ilang ur-urayan. Naggapuam ayan. Ay na, napan ko kinita ti venue, di kasarin to next month. Ay, nukas ta. Adda manen servisan nyo ang kasar? Ay, wan nga rod, ang sasarunumat. San pa'y nakabaulan ti bagik?
Ala, ingkaasikasun nga roden dagi jay customer mo. Itay da ka pa'y lang ur-urayan. O anya, nakapanawin dagi jay customer mo? Wan abangan da ka no para iti kasar ti anak da. Hay, agsasaruno talaga. Ay, talaga? Ay. Agasam man. Oh. Talaga nga agay ayos ti grasya kan ka, friend. Imadu nga minin dagiti customer mo. Wan nga rod. Nga mag-surrender mo, ti bagino da duma. Isa kapilitan ang mga laakton iti tauhak. Tapno saan ka marigatan? Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka. Ngam sayangam mo ti pasweldo. Saan itan? Jakon sayangan. Talagang ag-surrenderan ti bagik friend. Ay nakablaawan ka anak ko. Agraduar kan. Magyamanak na lang. Gapo ito'y sakripisyo kini tatang, iso anak kadalak. Kaano ti eksakto apet sa ti graduation mo anak ko. Tapakaamuan tay mo't Jacob sat mo. Tapno makadaray mo't. Bye-bye, abog! Unay kabutan. May mayat no adda ni Ricky. Tapno maimatangan na mo't ti panagraduar ti kabsat na. Saan nga roden ang masapol? Umay tumatlag siksi-siksi ijay. Datayo latan. Kanuan gayam. Ingkanto gumatang iti pagbado ta inton graduation ta anak tabakay. Tapno presentable mo't ati isuot ta. O anya, na make upam aminan dagiti abay, Ricky? Wan friend. O, apay nga rod analiday ka. Kasano, di da yung bagbagaan na sapa. Nga ita ti graduation di kapsat ko. Last minute, sadala imbagan. Jakon maka-exit ditoy. Anya? Ala, sana bale, tainton malpas ti kasar. Agdiretso kayon ijay balayo. Taing kanto kablaawan di kabsat mo. Kita ang manubagay kumutlaang to'y badok. Katuan napintas ti kolor na. Mangpapudaw. Ayan di anak tangay, ta iskurta kaon. Mangrugin san ti marcha. Jakmet nga rod na si puta nun. Ne, day jemot gaya man. Nakalinya ijayon. Asit gamon lakay. Sige nga rod, naglokon ta di nak mo inayaban dituyin ang mga escort kan ko ana. Nay, asino ta partner mo anak ko? Ay, isugayam ni Jelina tatang. Nobyak. Ha? Adan nobyam? Wan tatang, pasensya kayo no jakim bagbaga. Ngam nabayagan nga da nagkinawatan mi. Nala, agsubli kayo ni tinagtugawan nyo. Tamang rugin ti graduation. Ni Jelina ti mang escort kanyak. Nanang, nakapasakit ti board exam. Maka-apply ako ni ti trabaho. Ay na, nagsaya atin anak ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka anak ko. Agyaman ak nanang. Ika gumaak ti ag-apply. Tapno makatrabaho akon. Agtrab-trabaho magaya man ni Ares, anya paray. Ay Wayne, naka-apply mo tadagos. Ay, nagsaya atin. Adan profesional nga anak yaw. Wana, dayjay nga anak may ti pagswertyan may. Ti pagbaknangan may. Ha? Ay, mayat ano kasta. Nasaya ata na paadal yaw. Wana, sana kasi di kabsat na. Di lagpaspasik si ti kukwenda. Sana bahali ata napintas mo ti panggadan na ita. Agsasaronon sa kano ti kasara serserbisan na. Huh? Awan lat bilib ko iti dayjay nga anak ko. Ni Ares ti ayan tinamnama may. Tapno pumintas ti biyag may, mare. Kasi ti sigod, umayak mang ti diti abastuyo, tatang. Ore awan maited mo. Tadan trabaho di adem. Sanda kami abay-bayan dayjay. Urnungom kid ti kwartam. Tanay, kaasi kamay. Awan nagadalam. Yurnungam ti panaglakay mo. Saan pa nagpalastog, tatang? Ngam napintas ti biro ko iti panggadak iti parlor. Kan saan la may sa ti parlor ko? Jak damdamagan. Ngam no siyak.
Ayos lang, nga oray awan maitad mo. Taadda di professional lakabsat mo. Iso, timang tulong kada kami. Nagsweldo kan, Ares? Wan tatang, ngam adda pangaramata kiti sweldo. Ken naglun kami itinobyak, tagkasar kamin. Anya, di mi pala naramraman ng tisweldo, mga sawakan. Anak ko, saan kumapay mata? Di mo lapdan no kayat dante agsimpa lakay. Masikog ngaminan ni Jelina tatang. Isa ang masapol nga ikasar ko ni ti kabita na panawen. Mapanak ije balay da Ares kinti manugang tabakay. Sumurot ka? Nay, papanamijay. Inak mo't umiliw ah. Ken inak dumawat iti kwarta di anak ta. Di mo't umay agpasyaran, manipod ng asawan. Namin adon na nagsweldo. Numawan pa naramanan tamit asweldo na bakit? Numapan ka la dumawat iti kwarta ay saanen kababaing. Pagbainak ko anak ko dayjay. Siyak mo't tinang paadal ken guana. Dakal ti karbengak nga agkid daw iti kwarta. Tano saan agapu kanyak? Saan anakalpas iti panagadal na? Pagrebengan ta anaganak ti mang paadal ken kuana. Di ka agkid daw iti supapak na. Basta mapanak ijay. Gaputa dita agdaw-dawat. Di namot mapanunot ti mang tedan. Madi ati kasta. Naimbag nga oras mo, Jelena, balasang kao. Mabalinti umay. Sumrak kayo Anyat masapul yo, tatang. Ay, kwa. Umayak umiliw Tadi mo nga min nagawaawin ang anak may di balay may. Ay, busy nga ni Aris iti trabaho na tatang. Ket no plano yu tagdawat iti kwarta kan kuana. Awan maitid na ta adda anak mi ayor urnungan mi. Ken adda pay utang mi abay bayadan mi. Ha? Ket tapno mamati kayo, urayan yu tenak yo, ta iso ti kasarita yo. Awan pa'y serbi na ba't nga iso ti ulo ti pamilya? Tamadlaw nga andiron di asawa na. Ket anyat mabalin mo ngay. Ho? No talaga nga awan maitid na ken ka. Tadaket nga rod anak da. No apay mo't ngamin anang asawa dagos Kunday jay pa'y mo't tinasawa na. Nakatumpong iti imot. Agasam, di na pa'y sinukatan ultimo pletik lakumaan na pan ija balayda. Awanan, pati di anak mo, naalisan ito ugali di asawa na nga imot. Ala, bay-bay amon. Saanen aday tati pagsakitan tinakap mo. Ne, at dalugan na nagsardeng iti batog lakay. Ne. Nagpintas mo dahi taluganan. Nanang! Tatang! Anda kayo! Ha? Imot gayam Ricky nga anak ta. Ay umay kalakay, intasabten ti anak ta. Nukasta, at danlugan mo anak ka. Wananang, second hand. Ngam napintos pa'y laang. Baro pa'y la modelo da ita. Anya dayta? Inutang mo? Wano anya? Inkas ko siyempre, tatang. Kimata nga kitilukan ko. Tapno adda pangilugana kadagiti ipapaabang ko agawn. Nukas dyan nga da servisan mi akasar. Aya? No awan pa panan nyo ita. Agrubat kayo. Taintayo mangan iterwar. Kalpasan na. Intayo ag shopping. Katangin nyo amin na kayat yu. Tasyak ti makaamo. Sige, alalakay, intagrubwaten. Ay, si kalatan ti mapan. Mabainak bakit? Alakid din. Anyat pagbainan nyo matatang. Mabainak ang kaanak ko. Yaklaim pag-arap. Akastoy ti pagbanagan ti biyagmaw. Ti amok inay. Katawan na pintas at turungan ti biyagmaw. Ngam nagpintutak. Isuasore, anak ko. Pakawarin na ko ba? No tinagtagibasit kay ti kalabas. Ay na, di kayo nagsangit, tatang. Umay kayo man. Ay na, di yun panunutan dagitawan. Ipatpatig kayo
kayo kin ni Nanang. Ipatpatig ka ba anak ko? Kitagyaman kami. Tapos silalagip kalata ka na kami. Ang sublikan nito'y balay anak ko. Noel ka, makmanan dito'y balay. Di agawid akon. Dito'y akon nga agnaed. Wala anak ko. Ang sublikan ka na kami. Tapno masulnitak din ang kurang aking ka, anak ko. Nagsubli nga rod ti anak mi iti balay mi kat bayat ti kaadda na iti balay mi sinulnitak ti nagkuranga. Babaan ti panangasikasok kan kuana iti simple laba nagakas kuma iti panagluto kaan panangidasari iti taraon na. Naragsakak taure kas jay ti trato kidi kan kuana napakawan naklatta ket ita naragsak kami manen nga agdaden na ket ni Ricky ti mangtultulong kada kami adadakkel na. Isu a mababainak unay kan kuana. Alakastan, tugayem mo, Dario. Ala gagayem di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose pare ti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.